жол расширение болот, мээде тротуар болот, мээде зеленый зона болот деп түшүндүрүп айткыла. Чип кеткенсиңер. Жол башталып атат деп түшүндүрүп айтсаңар. Баары эле туп эле бузабыз дебей. Мына чип кеткен өзү көрүнүп турбайбы? Бүгүн бүтүргүлө түшүндүңүзбү? Полун бүтүрүп таап ушул түнөңү жатыңыз. Бул эмне деген здание бул? Даже Афганистанда мындай здание жок да, жигиттер. Все, мынаны ачкыла бүгүн. Көңүл жылтарлык эмес да, жумуш үчүн. Да от души эмес да. Все тормозим, хромаем, тормозим, хромаем. Нурбек Сүйүнбаевич, эми жанагы кече көргөн мүрзөлөр боюнча, тетиги Домбутанын алдагы 2 мүрзө боюнча эмени Сооронбек Калматович, бүгүн айттыңыз, анан Нурсултан эме берсең, бак берсе, тегеретип наркы жанагы эмени Равшан мырзанын эмесиндеги эмени ошону тегеретип кетип барып 3 метр 4 метрден экөөнү тең эгип эметип коет, тегеретип аны кылып чантырек эгип койгула, кийин рекультивация кылгандан кийин бактар калат. Тегереп эгип кое берели, сиз жардам бериңиз, макулбу? Так, андан башка мына эме боюнча, Нурбек боюнча молодец. Кече бүтүп турушачы. Нурбек менен Дөөлөтөкө водоканал вообще красавчиктер. Айткан ишти айтканда жасайт да. Водоканал заборлордун уже жылдырып, фундаменттердин куюп уже бүтүрүп коюптур. Нурбек заборлорду жылдырып, артындагы сквозной ход кылып коюпсуң, а? Биягдан заправка нажана чип кетет. Эң туура болуп турат. Ошо не догадывались. Бүтүрүп коюптур ужечи. Тамдарды жаап, эшик терезелерди коюп ремонтун баштаптыр. Биз Зеленхоз болсо Нурсултан уктап атат. Мен ошого айттым, архитектурага ишенген менен болбойт. Азыр мен баштап алганда тетиги Зеленхоз негизден болуп турат, уктайт болчу бул дагы элечи. Заманбек Багаевич уктап атат. Кичине аракет кылып турайлы, ойгонойлу. Макулбу? Ата иштери жакшы эле. Так кеттик анда. Жакшы. Так, бул Амыр Темир, а? Sizga hurmat qilaman. Ko'rib qo'yib. Rahmat. Tinch bo'linglar. Rahmat aka, rahmat. Kecha bu жақта Қытайлар подрядчиктер менен өздөрү чакырып келишип, ал жак алда кетип атат. Өздөрү сразу асфальт биринчи ушул жака басат. Анан кийин наркы Мамудовага кичине буяка разгрузка бөлөбүз. Кабарым бар. Ал жерде баягы безопасный городтун бир-эки туруп калган столболору латокко түшүп калды. Булар мурда Кытайлар койгон экен установка. Ал бүгүнкү күнү соттошуп жүрөт экен. Кызы учурак экен да. Аны жылдырып biz özü cıldıra albayık ekemiz. Şu problemalar bolup hemen çamacağız. Oçu meriyaga da katlarıp жазганды ошону. Кандай кылабыз эми? Кытайлар өздөрү специалист. Орунбек уктап атса керек. Келди. Могу забор асфальт бүткөндөн кийин муну татанга кылып жасасын забору, макулбу? Жок, проектсин билем. Кашасын кайсы оңдоп койсун. Аны кандай кылабыз? Ким алат эми аны? Аны умес менен төгө түзүлгөндө азыр Азыр көрсөтчү анда көрөлү. Бактар кандай болот? Сооронбек Калматович, бак. Бак? Бүгүн азыр экинчи проект чыкты. Экинчисин бүгүн эмеден штатка проектти баштап Абдусалым беребиз. Так, мынау эми, Тимирязов, Оминова. Я. Оминова. Бул эмеге барат, барып престиждин аркасында чыгат. Жок, бул эми барабыз. Бул жанагы 12-чи лицей ошко башып берди го жол. Тура. Болду. Мап кана. Мамет Назам. Айтпайсың, эмне маселе бар бу жерде? Бул жерде мен иш кетип атат. Бу билем иш кетип калган. Мен контролдоп отурмун. Ошон үчүн кетип атат да. Мына жерде көргөй бар. Мына жолдун элинде мынада чеккен. Айтканага айтып кетип. Мына мынадан бир 2 метр, 10 метр өтөбүз алчу.
жерге кылсак болот. Я. Остановка наракы дегенде биз место коюп коюп. Бул не болгон здание? Почтаны. Я. Почтаны. Канча жыл иш керек? Биз бияка чейин жылдыр могул жерге кичине стоянка кылып койсо болот да, түшүрүп туруп. Давайте жасайлы. Өздөрүгө деле парковка. Жасайлы анда. Тетяга чейинби? Те контейнер бурчуна чейин. Все, хорошо, давайте. Предписание белгиле жасайлы. Бул муниципалитеттин биздин жерби? Я. Ушуну билбей атабыз ким жер экенин. Билген адам эч ким жок экен бул жердечи. Баардыгы жанагы воздухтар топтолуп алыпсыңар да. Моучу. Я. Мога чейинби все алып бергиле. Алып бергиле тазалап. Я. Ол жагында бүгүн Кудай кааласа Алла таала болсун. Алып бергиле мынакей. Как раз муну карап. Муну бул Кытайлар өздөрү алып кой, техника беришин керек. Келсеңерли метет. Рұқсат берсеңіз алдық. Жалаң воздухта. Ешбір иштейін деген киши жок. УМС дагы 0, куририши вице дагы 0. Лотокторду болсо коюп опсун кече. Лоток силегип койдук бактарды. Башында мен ошол мектептин мугалимдери сурагандан мына мектептин ортосунда рейтинг иштеп жүрүп, мына жерге келген машиналарга место кылып бергиле депчи. Мугалимдер үчүнчү. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен Сот Савдо интернет магазини. Көрүп турасыздар, бул жерде Минаксидил деген дарыбыз бар. Сакалыңыздарды, чачыңыздарды өстүрүп берүүчү дары болот. Ана бул жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Могул жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүүчү, куртту чүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бул жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туугандарыбызга, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз. Кандай кылсак муну? Парковочный место. Ход ушул жерден да мектепке. Эмне? Нурбек Сүйөнбаевич. Буну алганга бизде каражат жок. Муну түшүнбөй эле айтып атат да, бул жок. Кырып коебуз, алып коет. Түшүнбөйт да бул эч нерсени. Монучу буну алышка өтө каражат көп кетет да. Нурбек Сүйөнбаевич. Буну татына кайгылып ошо кеткен каражатка бул үчүн тротуар бүткөндөн кийин мону жакын калып шубатып, сыртын жана керамоград менен чаптап коюш керек. Красивый вид кылыпчы. Мапа айтып атпайбы, оебуз деп, бул это невозможно это. Это невозможно, понимаете? Түшүнбөй эле айта бересиңер да силерчи. Кичине мына баш иштетиш керек да. Бул эме, Тимирязева, Буну басканбызго. Я. Сиздин жетекчиңиз каякта? Жана Жылдызбек беле? Жок, Мирлан Азым. Я. Мирлан. Бирлан кайсы эле? Я. Бир айдан бери отпускадабы. Абдуалиевич. Эмне үчүн бул 2 айдан бери отпускада? Мен чыкканы белем. 34 күн да сөз. 34 күн болды. Так, бер жолун эне канча берди? Я. Жердени 14-16 метр. Каяка чейин барат эми бул? Жанагы Осмон. Жок, эне каяка чейин барат дейм. Я. Ассаламу алейкум. Кандай? Иштер жакшыбы, ден соо жакшыбы? Мына карам, эр более-менее порядок экен. Нурбек Сүйөнбаевич. Кымны более порядок экен, мына балдар иштеп атат. Нар жагын кичине карап койгула. Мынаны арчытып, тазалатып, макулбу? Бул тиги Осмоновго чыгышыбыз керек да биз. Мына сабаны алдырыш керек. Так, мына бакты алып коюш керек. Мына буруч чыгыптыр, көрдүңөрбү? Азамат Ханович, көрдүңүзбү? Тетек бушка чейин чыгыптыр. Эми Адилет, кадастр. Мына көрдүңүзбү? Мына жакшынакай кылып карап.
gelip süylöşüp, emeni berip, map menen birge. Siz dagı kim ele atыңыз? Eskертүү бердик, 4 Ha. 4 Girip ayтканбыз. Jo, bular Балдарам bir келген архитектор болду. Ооба, ата бүгүн келип карап бергиле, макулбу? Карап, документтерин айтып түшүндүрүп айткыла. Жол расширение болот, мээде тротуар болот, мээде зеленый зона болот деп түшүндүрүп айткыла. Чип кеткенсиңер. Жол башталып атат деп түшүндүрүп айтсаңар. Баары эле тупо эле бузабыз дебей. Мына чип кеткен өзү көрүнүп турбайбы? Мына оларды карагыла, мына второстепенный көчөлөрдү. Баларды алып койгула бир жолу. Түшүндүңбү? Тетейлерди алып карап койгула бир жолу мына. Бир жол тазаланып кетсин. Мыналарды алып, тетейлерди алып койгула бир жолу. Тосмолорун алдырганбыз. Толкун. Карагыла. Тете качан до конца эмеге чейин карап койгула. Бир жол тазаланып кетсин. Могул жагында сразу карап кеткиле. Түшүндүңөрбү? Мына. Алдырып атабыз. Ооба, козыректорун алып такан тете бакты кыркып койгула. Каза чыкканбыз. Сүнөчө тосмолун алдырган. Сонбай калмады ич. Эскирип калыптыр. Көрдүңбү? Кышаганда алып койгула. До конца карап чыккыла, макул. Так, могуларды алыш керек экен, а? Я. Narkı jol gelip nereden bitip atma? Мектептин Şunu açmak gerek de. бир участок бар, алса жол түз чыгат да. Nerede jol var da? Кайсы жерде? Kanalın iki beti. Я. Şu kanalın iki betinde jol var da. Narkı Sayıdı bir var. jol salınat. Sayıdı var. Olgan sol restoran jol. Şimdi var burası. Тедешковадан бет түз чыгабы? Yo, bu kadar da Sayıdı beri var. gelir. Sayıdı var. Kooperatiften gelip özüne. Жол. Jol gelir. Кайсы жерге тосулуп калган? Mınam nereye? 200 metre narkı. Baskıyla. Sayıdı var. Могуда чыгып да бурча. Мына жерде тосмолорду алдырдык. Мына дагы алдырдык. Тазалаш керек экен, могу жерде чыгара бардак болуп кетти. Я. Мешме Шерманович, ал үйдү дагы архитектордун балдарын алып келгенбиз. Жазып берген 6-22. Кайсы көчөнү айтасың сен? Мага айтасыңбы? O şu geçen. Kanalda iki үй varken. Бул эмеде, а? Saydık geçen. Ооба. Ооба. Bu bir dakika үй бар. Сонбой калмадыч. Убакыттар, өтө убакыттар. Бак боюнчачы. Өзүң түнө ошол жерде барып жатканың, түшүндүңбү? Салам алейкум. Мына айтасың да? Şu 20 şey. Naşına jol var. Бар чыкканбы? Я. Алдырбайсыңар менен. Жөн алыш керек. Мына забор экен, жөн алып койсоңор болот да. Я. Заманбек баш, бурчтан баштап бүгүн бүтүргүлө, түшүндүңүзбү? Колун бүтүрүп таап, ошол түнөңгө жатыңыз. Дагы келе бербей алгыла. Жол экен да бул жер, жолго салып алыптыр да. Проектisi барбы демек, ким? Жок. Азамат Ханович. Бул пристройкалар. Жок, жолдун эмеси барбы? Проектisi жол барбы? Бар. Jol var ama. Gelip kaldı. Şimdi narkı. Biraz açtık. Бүгүн срочно баштагыла ушул жерде. Protokolun izine gelecek. Albay zamdan. Мына үй экен да? Şu uyudan Şu. Ya. Кайсы үй турат ана? Ya. Bunlar açık etken. Mo чыгып турму? Narkıda buldu açık etken. Ya. Эмне маселе бар бу жерде? Забор бар го? Жолда. Артыдагы жолда. Так, мына сен жол бар экен го буякта. Ассаламу алейкум. Кандай жакшысызбы десе ашы? Кандай жакшысызбы? Ата кандайсыз? Жакшысызбы десе жакшыбы? Орузда кыйналбай атасызбы? Жакшы, алхамдулилля, жакшы. Şu биздики иш чуркабай, жүгүр убакыт жок. Мына жарандарга айтыш керек, ажаба, алсыма жолду ачабыз. Açış керек. Караң мына чейин келип жолго уят эмеспи? Бул мусулманчылыкта жол шариятыдагы. Açık çağıran magazin turist turат. Şunu alsa жақсы болады. Жол açılır. Мына көрүү эл айтып атат.
El aytып атат. Көрдүңөрбү мына? Nereden bir köşe çıkışı? Ha. Baytemir. Жол кенен болуп мына жака чыгат. Рахмат. Allah bir nerede bir masada karıp koydum. No, Baytemir köşesinden bir kaça çağıran yol var da nerede? Ha. No, Radom'dan. Ай. Так, значит, ал кошашпасаңар, тет үйдө чыгыптыр, а? Ошо үйдү карагыла, кадастр, адилет. Азамат Каныбекович, муларды карап бүгүн, контролдоп, эме, Замирек Башевич, ушуга күчүңүз жетеби? Жетеби, ушуну жотуп, заборду алып беричи, пожалуйста. Көрөм. Кана? Bunu köşeden düz bir yaklaşık. Kartası. Gelet tağı. Uşun жерге ғана жол. Қалған Абдықадыровқа параллель лучше. Ушун жерде. Мына, мо заборду ачса жол чыгат экен да. Моунда качат экенсиңер, Замирек Башевич. Мону ачкыла, я. Бурсакталып алып турду. Токтойлу. Я. Жол бар экен да. Şimdi iki yer Kızıltepe çıkıp ketdi. Анда жолбу, все болду, анда сотко бергиле, ачкыламын жер. Я. Абдықадыровқа жеген өтті. Азыр мына жагынан көрсөк болобу? Все, муну ачкыла бүгүн. Замирек Башевич, мына бир жолмо тазалаганча муну ачып койгула. Генпланда жол барбы? Все болду, отлично. Ну, отлично болду, алгыла. Mo bak tigip koyupsa уже эме. Tigip koyupsa, o tigilip turат бардыгы. Жолду күттабыз да. Жолду күткүчөңүз. Так, бүгүн Замирек Башевич болну алып, тазалап, жолду бүтүрүп, тегиздеп эметип, шагыл төгүп тегиздеп жол кылып койгон. Түшүндүңүзбү? Бүгүн эртең. Суббота базар. Трато жолго чыгып, жолго куруп алыптыр деп. Как это так? Азамат Каныбек, бүгүн соттун деле кереги жок. Чутук желание керек болду. Олар сырткаларды алгыла. Мына көрдүңбү? Мына чип кеткен. Мына. Ажаба. Бала. Учурасаңыз, дамла, тескери карабай. Мону алгыла. Мону алгыла. Сакалды коюпсуз, дамла учурашыңыз жок да. Sakal jayida ekan, uchrashingimiz yo'q-ku. Ta, mo'ni alg'ila mına qara. Ko'rdingmi? Chiqib ketganda bor, ko'rdingmi? Yo'lga chiqib olishgan bardig'i. Mana qara. Matkerimov ko'chasi ekan. Buni alg'ila, mo'ni alg'ila. Tak. Замирек Башевич, gördünüz mü buçtu? Teti yüzün sorunu şey, moğunu aç gerek, moğunu aç gerek. Buna tereşko. Buna. Çok yakın köp geldim. Hem çekil çay saldat da bunu. Bunlar da çıkan. Pol. Ya, moğlar polunu çıkıp. Ya. 10 metrede çıkar. Bu. Ошондо кайсы көчө болуп калат? Урицкий көчө. Урицкий деген көчө. Олар вообще эле красный линияда отурат, эме Азамат Каныбекович. Мына караң, вообще мына кара. 5 метр чыгарып мына кара. 5 метр, 10 метрде. Я. 10 метрде бар. Тети стол турат-ку? Я. Же тротуар жок, же лоток жок. Балдар şu girmeyen yok. Ya. Okula girgeni getirdim. Жанагы жол кайдан чыгат? Могу эмне болгон гараж? Все ачыш керек да, муну үчүн. Бирагынан кийин ачып тазалап коюш керек жолду. Болду, бүттү. Я. Мына жана забордамы, э? Могун ичим эмне болгон тани? Я. Текте могундан кийин жолбу? İki zabor ortası. Boş. İki zabor var. Ortası boş тоже. Şunday. Aynı rally görünüyor. Çoğun жол экен да, кажат проспект экен. Я. Açıp aldı kadar aldı.
Buna yol var ekan bu yerde. Ya. Genplanda yol. Так. Qanday qilib ochaq yuridически to'g'ri bo'ladi? Кызыл китеп берилип калгандан кийин ордуна жер берип туруп башка жерде. Өзү менен сүйлөштүрүп алсак болот. Сүйлөшүп алган. Qachon söyleshiyoruz? Qachon Бүгүн açacağız? сүйлөшөбүз. Qachon açacağız? Бүгүн Açıp koyarız. Vallahi Все açıp, na yolları açıp, molar bir silakatlarla açıp koyulanda. Tetigi zdание kimdiki mına garaj. Anda aldırıp koyula. Mına qara, mına keypin qara. Şu qanday bolsun bu uyat emes bu. Ya. Onun keypin qara. Uyat emes mi? Qanday bir kelip qarap koyboysan bu. Bu ne degen zdание bu? Даже Afganistan'da mı zdание yok da jigitler. Ya. Kadastr. Qarama, uyat emes mi? Qara, как это так, şu ne degen zdание bu? Uyat emes mi? Zamirek baş, sizge tapşırma ясно, да? Tapşırma ясно, azır reytten keyin kalgıla, siz, kadastr, jege kalsındağı qarap, plandaştırıla. Bunu alıp, tazalap, texnikalarda alıp gelip, bunu ayırılıp, alıp, tetiyattan süйлöşüp yolu bugün açıp koyula. Düşündünüz mü? Muha mektepti katırdı, ha? Kamça kılıç ayıp, şu mektepti bütköndü. Paralar getirip. 8. klasqa чейин Барпыда okudu. 9-10 şu yerden bitti. Satliçen bitti. Bu полный бардак почуп. Bu jarımın akşası özü türedi okşa çöntögüne. Единственный выпускник, который закончил Терешкову, он взялся, да, за ремонт. Но куда қаласы açılışına Teğmen Akbelim'de oturdu. Tereşkova'nın özünü Akbelim'de oturdu. Pravda kıynalıp kalıptır deydi. Da kalasa ömür birisi alıp gelem deydi. Açılışını alıp gelip açtıram da ücret. Ben de sadık be. Ya, çastı mektep. Kaç yerge çeyin eme? Мына үйлөрдүн сторуна Ya. чейин жумуш алып барганбыз. Ар бири кепилдик катып берген булар. Булар боюнча жумуш алып берсек болот түзүп берет. Газкада, УМСКда, Onda tazalabaysın ormanda. Buraya kaç tete kaçayın ha? бул жагда до конца. Eme. Zamirek başlıyor. Buna kadar. Bugün заниматься etmek şu yerde хотя бы. Хорошо? Мы заниматься etkili. Kim on yoldu. Şu aslandan brigadanın o şergem etkili. Bu paştı değerliken de buzuk koydu. Ya. Алдырып койгонбуз. He. Мыналарын да алдырып. Kadamdağınız kim edi? Arkitektor. Buna metre linye. Gördünüz mü? Hazan kan çıkar. Ana 12 iken 12 metre. Gördünüz mü? Da şunu söyle. Bugün eten bütürgülü. Onda belgile предписание nazsın. Sizin koldan kelbeydi de bula. Эми колдон келиши дарактарды Aa, алдырып. Анан өзү бир вагон бар, ондагы дарактарды алдырдык, вагону калды. Көп болуп калды. Onu ettim. Gördünüz mü? Sırası onu aldırıp tak aldırıp tekten sıra trotuarda emetip ceke. O kadar. Onu sırası algandan ki musluğunu tazalap, latogun koyup, trotuarın koyup, zilyon zonası koyup bir gruppan taşlap koyuyorlar. Tekten başlap janağı yol açabız dedik bu, o şu yerge çeyin. Trotuarın koyup koyup, bir de оживленный yer. Düşündünüz de. Tabii gruppanın taştaklardağı tut demeni başlayıversin. Tak, hazır biz tetek monga ketiyoruz ha. Adilet, ma qarap koyuyoruz ha kızıl kitiyoruz. Ne kalsa çıkıp ketken bu şu. Sizin tanışınız okşaydı ha? Жок, жок. Ha. Эми бардыгы эле тааныш бул жерде. Мындай көп тааныш да. Биздин эми жетилде. Ha, tetekten burulup kettik ha biz. Мына кулондагы эскерттик эле. Кайда кеткен албайдан тачар. Басынжак болуп калган. Musurga tapşırığı var. Selamun aleyküm. Salmaz mı? Tak. Bu ne oldu değil mi? Abarona. Aldırıp. Bu su kapağı taşırıp sağla. Tak, bu ayakta çıkan bu. Туган забордон неден полностью суу алдырдык. Мына жерде кетип калган. Ошо забордон мына магазинге чейин.
Teti plitalar kimdeki? Plitalarda açtık ama egasi var. Ha, qana egasi? Chaqirın. Tak, mo'larda yemene. Zamrek Başuç, trotuarın qaraqla. Trotuarın qarab, narxlarni aldırıla, polностью. Te buçtan başlap aldırıp, trotuarın bütüp, narxı jana biz yol açabız degen жерге için apara beriniz. Ajeke plitalarni alıp koyunuz, ha? Plitalarni alıp koyunuz. Tak, mo'nu temirga apar tapşırıp bergiler. Zamrek Başuç. Azırkı tapşırma boyunca o boyunca. Ertең Treşko mектebinin açılışı olsa, Kamçak Kılıçaç gelip көрөт. Bunu tezirek kıymıllaş gerek. Так, bu baklarda formovka kılış gerek. Tekten alıp salgın. Ha? Жол бияка Aa. Так. Nursultan. Bunu efteylersin be. Ya, olardan alıp tazalap ette kaçayım. Makul bu. Так, bu bardakta. Karagan kişi yok da ballar. Bunu kim alır ama musullarda. Tanrık başmış. Alavuz mu? Alavuz mu? Ha, alt tazalarlar. Kaçan alır? Tanrık başmış. Mo zaboruço. Çıkan bu? Bu katerliydi. Ya. Katerli. Teploğa karay. Ha. Teflon karayı, teflon çakır. Teflon çakırda kalsın bu yaka. Düşündün mü? Xot narağından qılab ondara kalsın. Erteң жолға мешет edет da. Düşündünüz mü? Aytыңыз. Onu ne olğanım qara? Ya. Uşulardan musuru tazalatыңыз. Alsın musurlarını. Olarda bir sıra qara qıla. Mına qara. Munalar bu eskiligi жетip уже musur болып қалды талдарчы. Olardan da tokoylarda algıla. O tazalap hiç dense kalmasın. Buna gördünüz mü? Mına yaktan kenen boldu joluna. Buna gördünüz mü buna ki? Ha, ova. Bu şunu. Домдорду ташыймса, сквер бошто турун болот. O katelini bilen katelo tiyemenim be. Домдор коет. Yemene. Soğumaya kalmaz. Gördünüz mü? Dedi katelini de bir tuta cıldırsa bolboyu var. Karan. Жерин карайлы. Ya? Bundayra qarqara cıldırgıla. Как раз 4 күндөн кийин сезон бітет. Ya. 4 күн. O sözün bütkenden keyin cıldırsın. Tege tapşırmanı beriniz. Makul mu? Siz baldardı bölüşünüz gerek de iş koyup gitti. Sizdeçi. Oğla da çıkan eken ha. Ya. Ya. Kança tekten burçtan da ara. Buna vagonda aldırıp koyula. Oğları polunu almış gidiyor. Ya. Buna gördünüz mü? Buna bu yerden başta buna. Başta 10 metre çıkıp aptır ha. Айтып чыктык. Мына өзү мына жерден алыш керек. Hey. Бул эгасына чакырдык, мына козерогду алдырдык. Hey. Мындан алабыз дештиле. Эскерткенбиz. Kezirek alsın. Bunu alsın. Sürdürür. Özleri albay baktan kırıp olsun. Trassa olur da bu. Prямо Osmano'ya çıkat. Osmano'dan arka yol bütüp kalsa Gülbar'a çıkat da. Bak gördünüz. Oğlum çıkıp etkenden vardı hiç. Oğullar yerlerine sözlü kıyı olat da. Ya. Aytıklı o şeylerini de. Bak bana. Abdali siz özünüz kontrol kalınız ya. Hava aldır özleri alıp koyut da bunu. Bizim ballarda kıyına var. Yeter. Hava. Cumuş ballarda koy bazen. Buna vagonda algıla. Moğollardağı Abdüaliç. Moğollarda aldırtıp tazalap koş gerek. Buna buştan, sörüp örüp. Moğollardağı nizakon sarayını olsa gerek ha. Samovolini şu aldırgıla da bir de bu kısı. Ha. Projekti de жоғанда. Şu aldırgıla. Moğolunu aldı, teti söyle aldı. Bunu yoldayken saçılsın. Makul bu. Moğodasın olsa gerek ha. Özgün peçe daha şu uydan durat. Hiç dese kıymetli baktı. Ya ayakta tazılar. Boşa uydan durat. Keçe ben barıp geldim. Moğollar kalav ketebe. Yeme kadastır, arxitektor moğollar aşkirine ketebe mi o zabollu? Ya ketebe. Şurada koyup yemet verip ya. O yol tezire kıymetlaş gerek. O Nadine işti başlaş gerek bu arkadaşlar. Şu koşunu cenabı rını kurultadık o. Narjakta bir asfalt yolda ötkende barıp gördük o siz menen. Oşu balaga beriş kerekti, oşu jakşı jigit eken. Kayşı жерде düşündünüz mü siz?
Biz görmedik bile asfalt yolda. Bu da oşa balaga beriş gerek bundan açı. Bak projektisi bitken bu. Keçe görüp gelmeye hiç demiş çok evde. Keçe o şeyde aylarını örttüm. Техникаларын бүгүн жаңа коём деген. Toku jolu fakat talkalı aytırsın. Düşündün mü? Jolu talkalı aytırsın. Bütürüp akeliyorsun akırın. Talkalı aldığı, bar joluzdağı. Тротуардан баштады. Aa. O ne olgun eme. Aldırış gerek mi onda? Gete bir 20 milyon bereyle dağı demet edelim ama başta versin joldu şu. Kıymıldı aytavızdı. Ey neresi yok da işçi. Tak, bu haber Kedu'da da. Bu zaboları da alıp koyup size mi? Demek başı için. Ha. Ha. Onları alın da. Onları alın ortak. Ha. Burap alıp şermende olmayız mı? Yok. Ha. Al tamuru менен туфрагы менен келет да кудай кааласа. Витаминдерин куябыз. Бул жактан баштайлы. Бул жакта көрүнөт чоң жерде. Биякта более менен бактабактар бар экен. Yakta. Нирванадан беребиз. Devam edelim. Хорошо.